Kani gade ke Pati CTV, bat fidang pek yaki kubor baman kasni. Ubak Jansing Tensong, MDC ka Linkerdam constituency ulami no nakaseng Kongres. Hakini ki benai baladam. Hakini ka sitok ding ulayo Bandrung Pura Syaka National People's Party NPP nakabenta ban kampen skem syuk iki ba bakin ai jingkersyan ya ukertong bakini kaseng kan penyeng ha penusla constituency. Kani ke jingrong NPP jong ni orang ba la pedang buram dau ba jet kurba kum presiden ke East Khasi Hills District kapala long ha office trekam jongani kaseng ha lo ala chumer shilong ha ka jing don lang ringkat uba WR Kharluki presiden barang ba ke NPP ki nongkit kam ke NPP punusla bat ha kani kesngi ka NPP East Khasi Hills kalayo ban pedang buram ru yo ba penyat sing siem MDC ka sorang kham ubala dep rung teng ha katayo bala dep ha ba ekran bat kinong thok khobor uba Johnson Tensong ula kentat baka jingrung jong u kalong na mentapan dang plie linti yau ba preston Tensong MLA Congress ba unsaya khun na kani kaseng ha ka election MLA hau arjar khatpra na penusla constituency uba penya ching siem ula penpa baki patba kila sedang sngotho baka NPP gede kaseng kabala on sensyare ke jela hau arjar khatpra kat bau ba WR Kharluki presiden barang ba NPP ha Meghalaya ula kentat balak terwa menteri rang ba uba preston Tensong ulong balada job bun na khasi unyo na rilum khasi baladai yo bun na rilum garo unwan hina garo tang bayak ni kakam karai kadai haki MLA bakin jet daga dai gijin sisya na kan banang ya na kawai gasni sharawai gasni ni oi ba kapati NPP las dang Bandung ha kawai konsensi baro kini kinduk untuk totally konsensi ko kan stay kidungi dan kalian kejonga nadu awasdang hadin mengalami sign na kapati kongres hati kendesmi ta hadin banekaliang jong ki nung tere ki nung kasyan ke bachet hemek jongi na kaplok penusla na manekaling kijonga ngahap ka polling booth kijonga primary unit kahap po waken kablok kijonga kahap po penusla hadin bagi nekaling jonga rangkat ki nung tere bat ki nung kasyan bachet hemek jongi kila Yasim Mekarai, nakaling bidungki Bandung NPP, dan nakaling jonga pan mga dewan bisi, dengan pala pangan simrai no pangan lung haktukasi, mga don ki hakim disti jonga kahap hakit lai tali ki konsensi mali, dan nakaling jonga na tu pastang ngaladon ki jimut nilai ngahaban yad man pendek di kitantan badai kumunong ikmat paiba, dan nilai hahan mutakasni masuk men nakaling jonga adin yad rangkat banyak selok baki menteri baki nukasyan bunga nakilai kali di konsensi dan ngelai sim Mekarai dengan join official ino minta resmi. Takajing serang berdijing anggur ke dongai kadai ngayoi bakan deka parti NPP kadai kepadon dia kanorim kepadon du kalawai nak benta masyakri nak benta kajela kelaya baru kuwi dan ngamdon ini te angkatan maka jing terang kejing kedongal bareng bareng ya parti nganang lapan kam tre kam ha kumang la syakri kumunong ikmat mentala kandai senem guna mo san senem kepala dep la syakri kumunong ikmat parti kongres barhau aja khasau ngajob na parti kongres ndai kat kum kijing dia kisar konsensus mengenai kelengdong PI press media pisaki ta nakaleng dongaru adin bangla lekat ki pampa na kebentar papa pampa dengan simbang anjuan no sekali parti hadin ba ke parti HSPDP kala wen ba kala be no ini aga sautre kala likot arca kanyo te la bun benai ke bangi ni longorwe ngalo independent MDC yang tepo district council but kat syabangin leh Ahmad ki shnong man ki polling station ke bangi kendu ki nong keshan ki nong kitkam kila sedang baniki jingmut ban berkhat lese hakanu ka kenhon bangi ngin yadon haka arpu sautori urisau mentau snem arja kanyo nila ilun ko ka meeting ko he aba paro ki nong kitkam na ki sampu sautori ki polling station na po constituency khatlai mar connect constituency ya kaba kilawan nadu kilong kami nadu ki ramba nadu ki samla dan thai chinram bani penbaik ini kakam te hakata ka jingelang ni laishim ya karai lang baro ba
ingin penyesal but ingin dia dan lang nak buat ke parti NPP. Jadi halot kata kanong rim kawa hadin bangayok banya Leo Jimut bagi nong kersan buat insentif yang takarai tak kawai Jimut bagi dia dan buat ke parti NPP. Akan kawai terik mentau penai naiwin kumbak lai buat kumbak la yo bersakilang akan jingelak untuk buat soalan kam ya kawa la pediang sobhai ni dak parti NPP buat kumjuru nak kemta is national president di Sri Konrad Sama Honorable MP Tura di Pelatan Penaru yang ini banong potong nang takni election acara nangin pemang kena constituency. Bangi kong ke parti, we are very democratic. Imdai kong Congress. National President jong iu laong, ni barak ni ong ba. Depends menta lada ngiyo bon MLA na kasi Giant Hills, Chief Minister ulong na kasi Giant Hills. Lari ngiyo bon MLA na Garo Hills, Chief Minister ulong na Garo Hills. De ya Chief Minister kinjet ki MLA. Chief Minister kinjet ki MLA, but utab kinjet ki MLA ulong Chief Minister. Jadi terus ni kata gitu, side example, bah Konrad Sama mau bah Preston one constituency bah permi Chief Minister. Wah, ibat bah kilenti bas bah penyak constituency bah penyak kilenti kan, bah mau Chief Minister pernah mau kilenti. Terus tentang kita very clear, ini belum kongres, bah kan reu MLA nak sejatinya, kan lain Garo Hills, Garo Hills. Ini ada kat kum kejinyok bon je.